Ngiyathanda ukubingelela abantu konke amagumbi amane omhlaba. Ngisithi sanibonani bantu bakithi. Ngixolisa ukungabi khona isikhathi eside. Ngiyabona ama-message niyawathumela abantu bakithi lithi lifuna amavidiyo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi sivelelwe ziyinkinga nathi njengoba singabelaphi. Izinkinga ziyasivelela ngoba nathi sinemideni esiba nayo. Kuthi kunjalo-ke bese siyalahlekela nathi ngamalunga emdeni. Thina-ke ngokwesintu sangakithi bantu bakithi masithe salahlekelwa ngamalunga omdeni asisebenzi, siba nesikhathi esingasebenzi ngaso. Kuze kufike leso sikhathi esifikela kuyo inhlambuluko. Sihambe silungise nathi sihlanjululwe ukuze sikwazi ukunisiza nathi kithi kukhanya. Ngiyabonga kubo bonke abangibekezeleleyo. Bese ngibuya futhi ngizethula ngizehlisa ngokubana akekho okungamelanga azehlise, omunye nomunye kumele azehlise ebantwini. Noma ngabe ungumelaphi ongakanani, noma sesinendima ezingaka, seyenza 22 years sisiza abantu. Kubalulekile ukuthi nathi sixolise ngokuba ngabikho isikhathi abantu besifuna noma sibe sibajikise ngendaba yokuba sinezinkinga ezikhona. Nabo-ke bengiqale ngalaba okuyikuthi abanayo inhlawulo yami engabajikisa beyiphethe. Ngisisho ngithi sebengabuya nayo manje ngokubana sengumuntu nami esehlambulukile. Bese ngilandela futhi-ke ngabantu okuyikuthi sashiya endleleni singaqedanga imisebenzi yabo ngendaba yesehlakalo lesi esasivelela thina. Ngisisho ngithi amagama wenu nonke nginawo, abanye sengiqedile ukusebenza. Mangabe kungathi angizange lithinte igama lakho, noma ngabe ubona ngathi ngikukhohliwe, ngicela ungikhumbuze bantu bakithi, ungesabi ukungikhumbuza. Ngizokulayela ukubana siqhubeka kanjani lapho kwasalela khona. Ngisitsho njalo bantu bakithi ningizwe kahle lokho engikushoyo. Abantu ngathi bejikisa nezinhlawulo zami, nabanye abangakazilethi abathi bazoziletha bengakafiki, ngathi cha, angeke baze ngokubana sisebumnyameni. Sebengeza-ke bantu bakithi siqhubeke ngomsebenzi, balethe izinhlawulo zethu. Njengesivumelwano lokho esasakwenzayo ukuthi umuntu nomuntu ma angabe ethethe abafana laba ababolekiswayo uletha malini ngenyanga, abuye azoletha lekho esavumelana ngakho, siqhubeke ngomsebenzi. Bese ngiphinda futhi ngithi mangabe ubona ngathi ngakukhohlwa endimeni lena esasiyenza, ngoba ngiyakwazi kunabantu abaningi kwesinye isikhathi uthola abanye ngagcina ngingasabhali phansi amagama wabo. Ngicela ungikhumbuze mhlobo wami, uzisho ukuthi ungubani, igama lakho, ngenamba yakho wangi-WhatsApp-a ngayo noma wangifonela ngayo, ngizokwazi ukuthi ngilinke izinto zakho zisebenze, siqhubeka ngomsebenzi. Ngiyabonga kuleyo ndima sibuye sidluleke lapho. Sizokhuluma-ke ngezinto ezimbalwa abantu bangizwisise kahle, uthi ma ungifonela uzwisisa. Inhlanga ze-gambling bantu bakithi zikhona, sabuye sazilungisa sezikhona. Mangabe uzifuna-ke yaphatha imali yakho engango-3,000, sibuye sikwenzele okwamanje zingu-3,000 bantu bakithi. Abantu abaningi nalo ithemba bayakwazi vele zingu-6.5. Uyaphatha u-3,000 bese kwenzele inhlanga ze-gambling. Bese sibuya kukhona abantu esingasho sithi thina abafuni kuhlafaka izinto emzimbeni.
abantu abangafuni ukufaka izinto emzimbeni, senginayo into yokuthi mina ngiyakwazi mangabe ungogembulayo ngikunikeze amanamba. Mangabe ungodlala ibhola, uyangithumela ama-teams wakho owakhethile, ama-team angaba yi-20. Kuwo wonke ama-team ayi-20 lawo, mina ngizokukhethela ama-team azowina straight win, engizokukhethelana ngazo wina. Ungabuyi futhi sengeza ama-team wakho ngokuthi ngoba uyabona ngathi ambalwa. Ngizokukhethela mina bese ngikutshela ukuthi faka imali engaka kulawo ma-team. Amanamba ngiyakunikeza mina ngokwami. Ngiyazi bakhona abanye abantu abanganawo WhatsApp, kanti nami nginje-ke uWhatsApp angisawuthandi kakhulu kuma-client, kodwa-ke angilifimbe ukuthi ngingithumele uWhatsApp. Mangabe ufuna amanamba noma ngabe umuntu odlala ibhola, leyo nto wena uyanginikeza 1,000 rand. Kule 1,000 rand yakho evikini ngiyakunikeza amanamba kathathu evikini. Mangabe ngikunikeze Monday, ngikunikeze Wednesday, ngikunikeze Friday, kanjalo kanjalo. Nama-team wakho uyawakhetha kathathu evikini, uyanginikeza 1,000 rand, ngikhethele ama-team wakho, uhambe uyodlala. Masuwinile-ke into oyenzayo wena, amanamba engikunikeze wona, ngizokutshela ukubana ufake imali engakanani, ubese uyangishutela futhi ne-receipt yakho leyo idla i-ticket lakho olidlalile. Angifuni abantu abadlala olotho laba abase-Spar. Angifuni abantu abadlala olotho laba base-Spar. Ngifuna abantu abadlala olotho laba base-bet, ama-independent bets, yibo engibafunayo. Ngoba kuyenzeka ngikunikeze 4 numbers, mawuhambe wadlala 4 numbers ku-Spar ngale, uthola ukuthi liwine libaningi, mhlambe nginikeze abantu lingu-6 ngosuku. Ngoba mangabe vele lingu-6 ngosuku, angeke ngincishe, angeke nginikeze enye inamba, nginikeze enye inamba, nginikeze inamba ezifanayo engizoba nginjani, engizobe nginaso. Ngoba lento yami iyasebenza nakimi bantu bakithi. So bakhona abantu abangafuni ukugcatshwa, labo ngikhulumela laba abangafuni ukugcatshwa. Mangafuni ukugcatshwa into ye-gambling, ngiyakunikeza 1,000, ngiyakunikeza amanamba ebholeni, uyakhetha ama-team akho ungithumele bese ngikukhethela ama-team azowina. Nginalo ithemba abantu bangizwa kahle bantu bakithi. Ngisithi sibonge kulolu suku, masiphileni konke amagumbi amano omhlaba. Ngingakhohlwa bantu bakithi ukuthi engithe labo engaqedanga imisebenzi yabo, imisebenzi ejulile engangiyenza ngemva kokubana nginyamalala ngendaba yokuthi saba nefu elimnyama, bangikhumbuze abaseleyo abanye imisebenzi yabo sengiqedile. Ungayisabi ukungikhumbuza, akuwona umlandu, ngoba vele nami ngiyabe ngifuna ungikhumbuze mangabe ngikushiye ngaphandle. Ngiyabonga ukungizwisisa abantu bakithi. Ngisithi abantu mabaphile. Bese sibuya-ke kwindaba ye-Magic Wallet. U-Magic Wallet ukhona abantu bakithi. Mangabe ufuna u-Magic Wallet, uyabuya no-wallet wakho oyi-brown, ubuye no-200 wakho, ubuye ne-3.5 yakho, sikukhandele u-Magic Wallet. Bantu bakithi ukwazi ukuhamba uyophila, uphilise ingane. Abanemibuzo uzathi u-Magic Wallet awunamgomo, awunamthelela, awulimazi bantu, awubulali bantu. Cha, u-Magic Wallet awubulali bantu bakithi. Into yokuphila, into yakho oyisebenzisayo for 6 months, ubusubuya uzo-renew wallet wakho.
bese ngibeya ebantwini be-casino. Ngifuna ukuniqondisa lana. Abantu be-casino bayacabanga ukuthi bona noma ngabe usiyenzelwe into so kufanele siyahlala siyadlala every day. Noma ngabe udlala every day, musa ukuya ebethi e-casino eyodwa. Tshintsha ama-casino uhambe edlala kwenye indawo. Kodwa-ke sithi thina-ke uma ufike wahlala emshinini ungasukumi usithi hhayi sengifuna ukushintsha lo mshini ngoba lapha ngiyawina. Usushintsha usiya komunye umshini. Sebenzisa loyo mshina ungaqedi usuku lonke ulapho ngoba uyabe ungawanga dlala, uyabe uyolanda imali. Bantu bakithi sinawo-ke umuthi we-casino. Bantu bakithi izinto sesizihlanganisile zahlangana. Ngisithi abantu mabaphile konke amagumbi amane omhlaba. EnguDlozikhulu lo okhulumayo. 083 2066 954 083 2066 954. Ungikhumbuze mangabe ngingakabuyeli kuwe. Bantu bakithi into enhle ukusebenza ngesintu nangokuzwana nangokubonisana nangokubhekelana. Umuntu uma enenkinga axhumane nami enambeni yami 083 2066 954. Yachiya imessage noma ngabe ufone. Uma ungangitholi, uma ngithola i-missed call yakho ngiyabuyela kuwe. Bantu bakithi isikhathi sami sokusebenza ngo-9 to 5. Nama-phone calls ungathatha from 9 kuze kuchaye 8 ntambama. From there angisathathi ama-phone calls omsebenzi ngendaba yokuthi after 8 ngisuka senginemisebenzi emikhulu engiyenzayo. Bantu bakithi esuka idinga ukuthi ngiconcentrate kuyo. Nangakho nje mawubuye wafona kanye ngangalubamba ucingo lwakho, yazi ukuthi ngisuka kwesinye isikhathi ngisebenza ngiconcentrate emsebenzini yabantu ngoba nibaningi bantu bakithi. Ngifanele ngiqede imisebenzi yenu, qede omunye ngingene komunye, qede omunye ngingene komunye. Nabantu abangithola ngi-online ku-WhatsApp kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu yangi-WhatsApp sebese ngifonela. Ungithole ngi-online okusho khona ukuthi ngisuka ngi-attenda abantu. Nawe chiya u-WhatsApp message wakho mangiqeda ngalabo bantu abaselayinini abaku-queue ngiyabuya kuwe ngikuphendule. Bantu bakithi nalo ithemba siyazwisisana kahle. Ngisithi abantu mabaphile konke amagumbi amane omhlaba. Siyabonga.